ni Weru TV. Niwerekero bwakwa ntuko yaku ya Jumamosi netete na mbere bwega na ingo kugwato geni kire Nteto cyoto cyeru Thaa Mugwanja na URETERI kijere mweri jwa Julai mwaka ne jwangirije 2022 mbeta MAUREEN KINYA katwambirire na rugono rwege mieru ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi aria ntuko ya narwa munini wa Rais William Ruto ethiritwe akiriunga ndene ya kaunti eje na rethiritwe ageka michemanio mwanya ya gesiasa na kinyantere mwanya irenjera yawe ya kugeria kugambia akariba kaunti eje kenda kura chawe chethirwa achikinga na nkuru kinethiritwe agitania na kaborio ya kwanza eje ni kenda bethirwa bakigeria uria bomba kutigira kura achikwithirwa tikingana ekire igeria yawe ya kwithirwa ari rais wa batano wa nthiguru ya Kenya. Eje nio ndiunga ya Kenya kwanza iria mutomwandiki wetu wa Nteto Paul Wakabithi etete na mbere na kwithirwa akibanga bangania na tukethwa tukimenya nkuru kikiri Nteto cyetirira ithingatirite cha themwe. Alikuwa prime minister ule mtu. Si mimi nimekuwa deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya kuongoza. Sasa mimi nataka niwaulize, tuache ile ya Kenya. Ile ya Kenya ni mingi. Wacha tuongee ya Tharaka hapa. Tharaka Nithi. Hii barabara iko hapa. Si mimi ndio nilikuja kuanzisha hii barabara. Si tumejenga kilomita 250 hapa Tharaka. Si stima mulikuwa naye watu 9,000. Si saa hii imefika watu 55,000. Ni kweli ama si kweli? Amuku kuwa na ICU hapa. Tumeweka milioni 400. Ni kweli ama si kweli? Hapa amuku kuwa na college hata moja. Saa hii muko na Tharaka Technical. Muko na ile Chuka Igamba Ng'ombe. Muko na ile ya Mara. Muko na University ya Tharaka. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nauliza nyinyi, kazi ya bwana kitendawili hapa Tharaka Nithi iko wapi? Kazi yake iko wapi? Lakini mnajua, immediately we elected President Uhuru Kenyatta for the second term. Sisi zote watu ya Jubilee alitugeuka, akatupinduka, akatusaliti. Ni kweli si kweli? Kweli si kweli? Na CS Margaret Kobia Mukawene jumwe mushine jwa Nairobi nethiritwe akiariria uria mpara ethiritwe ikirumira akenya baba ingi arethiritwe akiuga nkurukia Kenya milioni 3.2 ni bethiritwe batukiri ni mantu jaja jegi mpara ndene ya county 23. CS Kobia nkuruki nethiritwe akiariria mantu jegi ugavana bo county ya Meru arethiritwe akiuga Senator Mithika Linturi amona Kinya Kawira Mwangaza batingani kwithirwa bakiona giti giki nethiritwe Kinya kiringira ndebe agavana Kiraitu Murungi. Magana na magiri janto amonde ithia ndwari ni ciabure tigania egembe ni nyatharaka na ndibategerete gutombekera mbirire kumania mpare nene irumirite guntuko feresi tenkirote biriri rogoshwa gitike murungamiri okurene kontemero mwanka the gavana Kiraitu Murungi pirisira Murungi barombete thirikari nene ethire batonyera na kubaringa njeki araba kwa thirikari konte nethire tegeretie indija ikuremerwa. Every day we keep on getting messages. In fact, when they hear people are being given food in this region, you find we get a list of so many other regions where we have a lot of hunger, especially within Tigania area, Bore and Egembe, some parts of Egembe. There are a lot of, and even when you go and see those people, you can clearly see they really
they are very weak. Watu wanalia, wanakaa wakitumana wakisema ambia Felicity tunataka kumuona na akikuja atuletee chakula. Sasa mimi mwito wangu umekuwa ni kuuliza serikali, tafadhali tupelekee wananchi chakula zaidi kwa sababu iko njaa. Kulingana na Minister Bi Margaret Kobia urarongirwa ndwanda asal na matwaki mutureje ndene ministry ewe na ugite thirikari ya Kenya kagitakane kumenya kuna ntonkuruke milioni 3.5 baraba kunyamuri mpara na kweu bakuthithia. We have spent close to 1.1 billion Kenya shillings last year, and also this year we have spent 4.9 billion, both as cash transfer and also for buying food distribution. Minister Kobia akiendelea na shokete gwate kona kuna thina kagitene karirio be musanda byanenkiro county commissioner no county commissioner nenkira na sesa bago ntoku kenda kugaira kari okorerwa Nteto iji nithiritirete karuga kange kirente musha county miro arena siasa mo bedrito bakiorotera shindani bao na kuba kodro bitumira bibe musanda kagitene karaba nenkiro county commissioner laba kodro bitumira kuiringira ndebe. We have been giving county commissioners, and the county commissioners are the one who know the people and distribute food for them. Even if the politician has been able to get food to give people, I think that is also okay if it is not meant to kind of bias people. So, and I think also, politicians are also part of us. So if they find this government food through the distribution channels and they are able to make it reach the vulnerable people, I think Meru people should be able to take it, use it because it is coming from the government. Keenge kirisia sekonte Meru Minister Kobia na rombete Meru bedro beshumira na winge na komulingira Felicity nkirote biriri kura arakwa na tegere teno na kioneki nkorokie bonde. If we all support Felicity Kirote Biriri, we are going to get the best woman representative who will be able to push the agenda for better community in Meru. I think the one thing that I've not even heard being mentioned is how Felicity is a go-getter. I can tell you in that parliament, what Felicity wants, Felicity will get. It's unfortunate for the last 5 years, Meru County has not been represented in parliament. Because the one who was there, I've never heard her speaking in parliament about Meru people. So for the first time, we shall be represented in parliament. Oku Ameri bashokete boro bakedrebe durante barabe na kastori history motorere jwao na inyankoroki otongeria bwao. We have so many jokers. People of Sarakasi, mmeambiwa Felicity has papers. Let me add, Felicity has legitimate papers. There are very many people with papers. Sindio, having papers is not hard. You just need some money and you can have what? Papers. We know, especially in Meru, those men who want to push governor out of his seat, they have papers. The question is, are they legitimate papers? Tongereo barara yentu kwegoro utuko kire kiatho kire kiithikirite mukawene jomwe aja Nairobi. Nke reporter Nteto TV weekend kuma aja kingine ngine kisoboke Nairobi mbita Boniface Mongera. Bamaba karintere cha kalao na ireizikene monota Uganda ntubetwe kiongo ne baguteta nenguge ya wekiri bwa stima ntere bakiuga kuri nanja itirekirwa stima nkoroki ne bethiretwe bakiuga nenguge ya ukabere ya kuthima na aria waya cha stima itithiretwe igikinya na aria kuenja chonde turareu charigunike na stima endi mwankira nande gutenja iragunika karibaba ne bachietetie gutigira nguge unontu mukandarasi ure unenkeri nguge ethiretwe ategwikira stima nyomba na ira chikirini inkai mono. Nicola Chabari gatumenyithie. Tuende turuo temo simu atukurwa noe ogubwa lakini bya tukwenda bya turenda maendeleo. Antoba kuma antora ya Uganda irarentere chanto beto kiongo egembe north ibebu miriti na muthuro omunene bakimenageria mutaratara uro gutumika gukinyeneria amainya amastima antora ino bakiuga anto bainge bantora ino batigwa bataina amainya amastima warira bagutareria ati agumbereni transformer era yareho ne akinyeretie anto mainya maumastima bainge mono no ende ugu
barikinyirwa antu obaka yonto bora batakumenya imitaratara iriko ekuthingatirwa. Tori muntu wekira sitima ri ni mwanga ko wekira atwire twathima mita yu babu botiona na ira ciekiri mbere ni transform ere au ni ciare mbere ya nau akuire iteya tore ni kiyo tumero kisiasa kana ni kai wekirwa ke mapendeleo bamo batiwa atwinire tukona atwiro tereo tukona sitima ringi baba sitima bongo te borie ne ate abatu tukero tutekiluka mita manata ndatu okuibwa na ikingi baka witeta nende taboria ninge tukona kwa tikani ni anto 20 batali anti akanimo kala kamwanki itoere watu tukare turagangi no tekeya nende kabaki nya sitimu chonthiriere anto abekirwa anto bakai na bongo iba utoira bokareka sitimu zikaita babwe utemwanki renge bongo iba utoira babawekira boende bariuga ibakona takaba kubagorwa gisiasa na araba kuga mitaratara ya thirikari tibatiri kwithirwa igikirwa siasa no ende ukaya kwithirwa stima inuni akinyirite anto obainge ibatiri kureto transformer ireka bakinyaniria stima kinyabo bongwa na boithirwe bonthe ibakona stima na muno kinyaba batari bakinyire stima bone stima ciao stima itwekiri Uganda ogubwa mwaka laone eguma mwarungu masinani ogubwa lakini rware rotore stimira ire yaciacokera Uganda ka town ogubwa itokinya nasi are na atagotweka stimiri tokinyela na mbere ciare kuo na bato aindiete transformer ke yenge kenda otweka na gutena mwanki sikombo kinya ogubwa lakini rware rotore inya nara ciakinyete itomba no na tore aria umaru are kenda tueleza na bokore watu akona baba kurwa batwe nanji bate kwenda twetatia tueleza na uma bwetu o turwa bakere ninge tubegembe nobi ninge tubakalaone no tutokelo stima iboto gorio u no tiaki utumegare ku utiaki utumekau bamo be ya baraba na stima babe kirikingi be bakiwa ari stima kajiame tiakane tobera tiakana to tiwe ko eromba rietu batu stima tuweke rochionde nikabaya ke roba mabatiwe kumantora Uganda Gembe North Beton Class Chabari Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũu nĩ tũkuona kanya ga kũnogoka ũgeta kũranja ncokerete na Nteto Nkuruki. Jesse uri sawa mbitagwa Jesse wa Independent na nkwenda obwira ojo antuba South Imenti gitumi nkwenda kuga manto ja youth ni kwithira asiari bonthe barangutirima nabo omuntu arembera Jesse ntetherie mwana wakwa na ikitumi nkwenda gukiria youth bomba kwithira bena ngugi na arueje ngakuria atiri tukiri baraturungami nabo no ena network sire chiomba kunenkira ana betu baba ithi ngugi bukaua ne Jesse wa Independent na ikitumi nkuburomba kura jenu kenda mpomba gukiria ayuthi betu tutethie asiari betu na kire asiari tukabaswira mbesa ile abagaukiria manto jao ja biashara na uremi na buririkane atiri ndi Jesse wa Independent nkaritania ngugi na thirikari ile kethire leo iboega Oi South Imenti mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego Gist miaka 10 na ningucokeria ntubego Gist nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ego Gist kende rweli ndura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na ribachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote.
urathimo uritingo gibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Noe ngavana ureo kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bibia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yora turetere yo ambori yoga tokeria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi Meru. Ngokugwata ogeni oringi kiri Nteto cheru Thaa Mugwanja ngicokera na Nteto nkuruki mubangania wa kampeni ndene ya kiama kia Jubilee ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi niwe Petke Miriti nethiritwe akiuria kariba kaunti je batikaringire kura atongeria bara bethiritwe bakebanira na Rais Uhuru Kenyatta nyuma yawe kwethirwa akithurwa kibindi kia biere na nethiritwe akiuga mbuga bubo ne buonto burabo tumite mwankira kaunti je ikethirwa itikuona witi na mbere kagitene okaunethiritwe akimeneria gavana wa kaunti je Muthomi Njuki uria wethiritwe akiuga kuringana nawe gutengugi Rais Uhuru Kenyatta ethiritwe akirita ara nawe Petke ethiritwe akiuga ngugi chionde ira chiendene kaunti je gavana Njuki ethiritwe akiona mbecha kuma kirithirikari nene bobo ne tabura tukwirwa ni Samuel Muchemanio ora withiranitie amwe akariba ntere cha Ntontoni na KK wadi ya Karingani wakuringira ndebe arwererite bakiama kia Jubilee bakaunti no mutongoria wa chiacha kiama eku kaunti ya Tharaka Nithi Petke Miriti na meneretie atongoria bagichiacha bakaunti no ikira akuga ibatiganirie thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta kagitaga kai nyuma ya kithurano kinene kia mwaka wa 2017 na gutiga akariba kaunti no batari na wakubadhetera kwambiriria gavana kuthie senator kuthie women rep kuthie mau mangi ona MP monde ni mathamire miaka 5
matitwire pamwe na Uhuru Kenyatta. Weekend kule mageraga pocket money cia weekend. Ariuga atongoria baba baigitwe bakiuga thirikari ya Uhuru itigitwe kiruta wira warira obichi ciago iruta wira na mbia kuma kire thirikari yake. Ngabana kiuga Uhuru ni aremirwe ni wira. Uhuru o mwaka ni amunenkagira mbeca cia kaunti bilioni 4 na zaidi. Leo ni kinyete 5. O mwaka Uhuru ni aruta wira wake au kiambia iria agirwe kunenkera governor ona women rep akanenkerwa mbeca cia indo ita wangafu ale mwane kunenkera anto neko kurutira akina mama wera akauga gati munenkere. Atongoria baba bariuga arwererite bonthe bakiama kia Jubilee na nto bachonkunitwe na baonekana batari na rukono ruriku rwa ngukumo kana utumiri botho kubwa mbia cia mwingi. Twathire ku twabetwa twarorwa twailuinya kaunti cietu twarorwa kethira turaukumana na antu kwa na corruption ko kanako na aria uro watikana ena manto tamau era wa Jubilee tio kwa tikiti leo bwatona bometo timu safi na safi kabisa. Wakiromo wago na iringirite ndebe akiugaganwe akubwa gitini giku akoromba utie muntu kaomba kungangana na antu bana ara seneti antu betu na tutiomba kuhira muntu kathomera standing order athungira rungu rwa metha wego tije sheria utije wathomera katiba utiena bochokia urakathi bendera yetu yarira tigirwe ameukeria kuregoro ngoroki aya iri bendera ya Tharakanithi urakameukeria even ngoroki ya ara iri super senator Paul Mugambi karungamira women in business Tharakanithi ari betu babe na salon dakajietu iri kwenda kurugura kinyozi kana boda boda na mera nyonte kwenda gutuika MCO gwa kandarasha na njira ndelo wa MCO le ali kumulethiwa gaturo arume mamuria no wirole kwa kuruta aramerire mone mendele gwetithia mebuto wagetithagia ngoroba na ni munene wa mogona gwa nyo mucibu arume mugwetekereria ogu. Nkiripotera Weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geishma. Kuri na ibande bibinge kiregetuo kia Huduma Center ndene ya kaunti Embu bitejoketwe nebyo ni Nteto kuringana na Commissioner wa Eastern Kenya newe Evans Achoki arethiritwe akiriomba nebyo kubithagana nikenda bakona motungata ja thirikari ngorokini akuga kuri na license cha kinande cha wetithia bwangare itirajukwa bira byojuritwe ndene ya OBC ya NTSA kaunti warete zaza kagita kanjunga yawe kire OBC ya Huduma Center kuona uria anto bakwewa utungata. Makiri maivande siando akuma miena ngurani ya kaunti ya Embu itiosetwe ni ene thiini wa wavisi ya kwandikithia andu wanavuva ya mithenya ya gucionsa kuvituka. Ino ni kuringana na Eastern Region Commissioner niwe Evans Achoki vuva ya iserari yake thiini wa Huduma Center ya Embu kuona uria mautungata ngurani marathi na mbere thiini wa wavisi ngurani. Lakini nimeona ya kwamba kuna very many uncollected ID cards. Kwa hivyo nauliza wananchi waweze kuja, wale wali apply ID cards zao waweze kuja kuchukua. Na nimearifiwa pia ya kwamba kuna new system sasa. Ukiapply ID card yako utapata message kwa simu yako kuambiwa ya kwamba ID card yako iko tayari. Na hiyo system haikuweko beleni. Na varia arauria ene ivande ino gukorwa magicionsa niguo makavota gukorwa magikia kura mweri muku kithurano rikinene wa vamwe na kugwata mautungata mengi ngurani ma thirikari. Waweze kutumia, tuko na uchaguzi unaokuja na uwezi chagua kiongozi wako kama huna kitambulisho. Kwa hivyo wakuje waweze kuchukua ID card zao. Na varia ruvonge rwa NTSA wanaruo rwina smart driving licenses nyingi muno iria itari munganie na iria ene marauru gukorwa magiciungania niguo kuthiria musukumano uria uri kuo wa visire ino. The driving license, smart driving licenses ambazo hazijachukuliwa. Pia nauliza wale wote wali apply kwa smart driving licenses zao waweze kufika hapa na kuchukua smart driving license. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita warita mwaniki wa Musiri.
Ntuko ijire ake nyuma ya chukuru kwethirwa chikeingwa kendari tobethero bakinogoka kiumia kimwake na nde achiari na kinyarimo amwe na kinya aritoba bane bethirite bakenenkerwa mauritani mwanya na kinya mataro uria mono aritoba batere kwethirwa bagikaranja ruthene ruru aria arimo bethirite bakiuria achiari bethirwe bakenenkera ana baba mantu jange ja kugitanja kenda bachebaniria na mantu jamae na kinya gotigira aritoba bane bakwethirwa bakethiria homework chao na ngugi ira bethirite bakinenkerwa kugitanja endere ngugi ya chukuru. So achiari ubikishwa anabenu iba ukara bwega nje chienu na iba gwita ngugi ira chirenja no tibatinya choko bamenya by the way kio tumitweja ana baje barotha kenda ba pomba kuthoma mantu jara chonthe jathitha gwanja kuruga kwegera ukama kulima kuthithia kamunda gasukuma wiki au baka vegetables ka tuita vegetable garden mwana akathithia bukarija inya greens kuma au kiriana itukuromba na bwithire buri athikire ni aciari benu uria butwathikaira skuru nikenda bukagoya inya na kitharimo kia Murungu unia nkwenda gukuria kithomo nontu kithomo ikio kiomba gutethia ana betu biojojo na inya the future leaders ba municipality ward na Kenya yonthe na imbije aritwa beto batego perform bwega nontu batina materials na oni ndauga Tarazak Simba ndete maukuja ikenda tukurie kithomo kwanjiria mathematics science na social studies ke skuru cheto cha municipality ward romba thirikari yetu ana beto batina inya irio ki maskuru ja twina mpara ende ne Meru County na inya municipality ward no kona ana beto bareta skuru na batina inya bataro ma breakfast kana gotena inya lunch na wona inya skuru ile chiena free feeding program inkima ke na abakunda abakorea nkima area na roje oni ankoromba thirikari yetu inya county government na national government at least botetheriana baba ko break 1 week kindly at least turetereni no inya mpoka inya metu at least ana bone irio ke nini ke after maybe inya uchuru thainya na tha Mugwanja bone no irio bya kuruma bombe inya kuthoma nonto when a student is hungry inya tiomba go concentrate class area Nteto chia public school cheto thaichi na thina nyingi na aritwa baba inge bategwita skuru niki nonto twererwe skuru primary school i free education lakini thai moritwa ririwa 2000 shillings ibangana baka afford na tukieta na mbere tegera private schools ino ana baba inge baujuri private public schools cheto chitena ana niki nonto abakona ta public schools chitena enough learning materials na arimo bara batekuritana bwega as a school tuendelea bwega nyage CBC from the preschool to grade 6 we are preparing grade 6 to the next level tueterete the direction from the government na apageta after that roterwa feeding to kurengethwa bobu wimono government to support it na irio biana hau ni otokinyira muthezo Nteto chetu cheru Thaa Mugwanja nga kwendera kagita gakega beta MAUREEN KINYA.